Dakle, ja sam cijeli svoj život i plesala i pjevala, studirala i radila. I našla vremena, još mi nije bilo dosta, morala sam još na plesnjake hodati. Nisam posustala, makar sam sva već bolesna, zdrmana i tako dalje. Jer što se mi više krećemo, pjevamo, plešemo, to zapravo prisiljavamo moždane funkcije da one i dalje aktivno rade, ne dozvoljavamo da bilo što na nama počinje ovako trunuti, kako bi čovjek rekao. Vodim u gerontološkom centru, gerontološki centar, kako se zove? Ja imam 75 godina. To se inače ne pita, ali na njemačkom 57.